Ketheka mono mutegeri wa Weru TV kambitike wina Thaa Mugwanja imbega cia tariki 16 mweri wa 11 mwaka wa 2022 kugwata ugeni methani ya Nteto ya Weru Thaa Mugwanja niyo mbitagwa Christine Wanjeru. Tukiambiria Antoni cietu ni ati mutaratara wa kunga amauri andiki anene kiri ministry mwanya nurungamitwe nyuma ya koti kwithirwa wathore umetekere koti na kuthie kiri bunge gukurukira barua iria ikinyirite bunge kiri speaker wa bunge Enutawe Moses Wetangura na rungametie mutaratara uyu nikenda kubakanya igamba riria rithirwe rikibirwa kotini anirwangirwa mawakiri LSK rikathikirwa igikinyira tariki 21 wa mweri uyu. LSK yugite Rais William Ruto athurite andiki anini mama atarumira mutaratara uria obaterie kiri kuraithiria ndurijo mwanya na nkinyagia kwithirwa akiraithiria agenda baria antu arume makuonekana mari engi nkiruki ya antu aka. Na tugitigana na Nteto inu tuthie kiri Nteto cienge kuma county ni ya Tharaka Nithi. Monde tuliba Muthambi sub county ile wete Weru ward na Muthambi ward ne paratirimanite a compound ya DCC nikenda baliria mibango yao ya maendeleo na muno pratwa gweta umundi negwitithia nkathi police post jia Muthambi sub county ile Marima police post na Weru police post akariba Muthambi sub county bagwitikanĩria na kauli yemwe ati bakane nkanira kithaka aria police post ka police station igakwa kithakani kia mwingi a compound ni ya DCC. Ugutwina ikeno kinene muno kumenya ati ukugwetu uketho kwina security mbega na mauni maendeleo mega na niungo kena muno muthenyo wo mde nuntu public participation yetu alikia kwitha twina yo nuntu nkuona atoli bagi support na bauga bo ni bakwendogu na twetikaniria twetwinde kogu ni untu wetikanirwe ni mwingi te development committee yonka te anene beto kogu ona atoli kana yenyeji balaliona ba support yonka. Muthambi sofa tuletuka sofa so good kumende to anegro sub county tukona twendere twega na tugubwelwa umundi turejite nigenda tweja kwa upgrade Marima police station ituka police station na Weru na unto mweno twamenya indira Marima igatuka police station ona tu post tungi tukamba kwairwa askari bakwigana. Yes nibita waiza kinyaga ya retired CSO. Kiri Nteto ni enuni akiamana gwatimbaru ma sub county ya Muthambi maria maumbite kugwatanira nikenda sub county enu ethirwa igikurani baria maugite ikaba sub county enu bantu bakwithirwa magikura kwithirwa makireta endikweta ciao nikenda kwithirwa makireta nkinyagia utungata bakubi na antu na maugite makethirwa nkinyagia magiaka gituo kia borisi bantu bau nikenda antu methirwa magitethika. Tugitigana na inu Nteto ni cienge nyimba ya nyonto kiri antu akaya njira ya uciari na nkinyagia njira ya uciari nithiritwe iri kirona gikinene na kwithirwa kithangikia antuma engendeni ino na ni murimu uyu withiritwe ugicumbura antuma engi ndengima na nkinyagia kuringana na utwiria uria uruthitwe ni World Cancer Research Fund International makiaria maugite kiri nyimba ino kiri arume niyo imingi ikiringithanagua na antu aka baria engi magukua ni kumania na kwithirwa makirigitwa murimu uyu macereretwe na engi matikumenya riria menau mathie cibitari kuribo kurora kana ni
Kulingana na ruvunge rwa World Cancer Research Fund International, kansa ya nyondo niyo irathĩnia atumia aria engi muno, irumiriritwe ni kansa ya njira ya irio na ya kathatu iri kansa ya mavuri. Atumia ni maratarwa kwĩroragia nyondo ciao wa muthenya niguo mathi thibitari mona thina wa yonthe na niguo ingithirwa ni kansa makorwa makirigitwa tene murimu utai mwambĩrĩriu. Tofauti ambazo zimekuja siku hizi ambazo pia tunafanya nini, tunatumia katika hii matibabu ya kansa. Kwa hivyo matibabu yote ya kansa ni muhimu screening. Kama wewe mwanamke unajiangalia kila siku, ukiona tofauti yote kwa matiti, either inaweza kuwa rangi, inaweza kuwa size imekuwa kubwa zaidi, ama ni uvimbe ndani, ama umeona nipple pengine imepinda ama imeingia ndani, hizi ni vitu ama ni vitu za kuashiria kwamba uko na ugonjwa. Kwa mwenari wingi prostate cancer kuri andu arume niyo iragwata arwaru aria engi irumiriritwe ni kansa ya mavuri. Andu arume nao ni maratarwa kuthi thibitari rita rimwe vari mwaka niguo kurorua kana ni agima. Hii mgonjwa wa kansa sana sana ya prostate ambayo nazungumzia iko, na leo tutawafanyia kitu ambayo inaitwa screening ambayo inaweza fanywa kwa njia tatu. Ya kwanza kuna ile tunasema ni examination ama kukupima, kukuangalia. So tutakuangalia. Wanaume wasiogope kukuja screening kwa sababu kuna watu ambao wanasema daktari utatupima namna gani? Hapana, usiogope kwa sababu ni kuweka tu kidole kidogo kuangalia ile size ya prostate inatoshanaje. Alafu sasa from hapo kuna test zingine tunaweza fanya ya damu inaitwa PSA, tuangalie kama imeenda juu ama iko chini ama inakaa namna gani. Kulingana na ruvunge rwa National Cancer Institute of Kenya, kansa niguo murimu wa kathatu uria urauraga andu aria engi makiria bururi-ri, no ati uguo no ucenjie andu mangitikira kuthi thibitari kengi niguo murimu umenyeke tene na niguo urigiti wambiririe. Huwa watu wakiambiwa ama daktari wakoeleza uko na kansa, ile kitu inakuja kwa kichwa wagonjwa huwa ni nitakufa. Ni ugonjwa watu wanaogopa sana, lakini ugonjwa wa kansa inaponyeshwa kama ugonjwa zingine. Ni maragia miario ino mari mwena wa thibitari wa Tenri varia andu makwamukagira ithimi cia mithemba ngurani ya kansa gutari na marivi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Tukithi na mbere, thirikari ya kaunti ya Thaa nithi gwatanite na gikundi kimwe giti kia thirikari maugite makathi na mbere na mitaratara ya kuraitha antu thina cia metho ni bara maugite makaraithiria muno ciana cia primary na nkinyagia secondary marite nyuma ya kwithirwa magikara nthi na kugwatanira ni bara maugite makamanenkera ndawa na nkinyagia miwani. Arito bamwe ibare magwa ikuthi mbere na kithomo nuntu bwa thina cia metho ira ciumba gutanganirwo nacio. Giki ikio gitumi thirikari ya kaunti ya Thaa Nithi igwatanirite na kiama gia Fred Hollows Foundation bakubanga kwambiria mubango wa kuthiuruka cukuru cionthe kaunti no bakiraithaga arito thina ino cia metho kenda iraithwa mbere inenea. Tunafanya kazi pamoja na Ministry of Health, Department of Health ya Thaa Nithi. Tuko hapa pamoja na wale wa Department wa Public Health. Tuko pamoja na Teacher Service Commission representatives na pia Ministry of Education pamoja na wale ambao wanahusika na mambo ya macho katika Chuka Hospital na Sub-County Hospitals. Wote pamoja lengo letu ni kuwa na plan sambamba na kuhakikisha ya kwamba watoto sana sana tukianzia umri changa zaidi wamepimwa shida yote ambayo wangekuwa nayo ya macho, kwa sababu ni muhimu ya kwamba tugundue mapema ili kama kuna shida yote itatuliwe wakati huo kabla haijaongezeka. Tunapanga tuanze aswa ile rasmi mwaka ujao. Ukiangalia mashule sasa wanaendelea na mitihani ama na mpangilio, na sasa inakuwa ni ngumu sana kuingilia katika mashule wakati huu, lakini tukimaliza mpango yote tukianza hapo mwakani kila kitu kwa tumepanga na tutaanza rasmi kwenda kila shule, kila mwanafunzi, kila mtoto tuhakikishe kama kuna shida ya macho ameweza kufikiwa na amesaidika.
imwe ya mirimo iraba kuga bakaraitha kiria aritwa igukiga makometho na mwithwa uragumanagia na allergy. Riria kana gagucwa gintu kana kithoma riria kari kirathi gakona namba takegarukite kana ikugaruka metho mako makona namba igicenjia titeria iria kawaida riu ne gwitwa refractive error na neo muno igusagare na twana tutu tuli skuru kuma miaka 5 kuitia kuthii nginya miaka 15 20. Kulingana na hali ya mtoto tutakuwa tunaangalia anahitaji matibabu aina gani. Wengine tu kwa dawa wataweza kupata, wengine itabidi waweze kupewa zile miwani za kusoma ama reading glasses, na wengine kama wanafaa kwenda kwa hospitali tutaangalia vile mipango wataweza kutumwa kwa madaktari wakubwa na waweze kutibiwa. Kiama giki ya Fred Hollows Foundation endekiri na miaka 30 gikiruta wira ya utethio borigiti bo metho nthiguru ngima ara agakenya bakurutaniria wira na kaunti 19 irio Tharaka Nithi. Kwa hiyo partnership tunaona tunasaidiana sana na wananchi kwa sababu tumeweza kusupport sana kwa njia ya equipment pia na maintenance, kutrain madaktari na hata ophthalmic clinical officers na wale nurses. Tunataka kuhakikisha kila mmoja anapata huduma sambamba ili tusiwe na hii mambo ambayo tunaweza ita avoidable blindness. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Ugwati na nkinyagia asara inenene ikorerete metho akarima ntumbura iria iri Tharaka South nyuma ya nkunju cia mwanki wa stima kwithirwa ikigwa barabarani. Mariuga kwa ebinda ria ciumia ciiririu methiritwe mari mbinduni na nkinyagia mena uguoya omunene nkunju ino ciithirwa ciena mwanki na kwithirwa kireta ugwati omunene nkinyagia wa gikuwa ciumia ciiririu matithiritwe makiona stima ontoria makuga nkinyagia antumaria matumagira stima kire biashara ciao marithie asara inene. Polo Kabithe na Nteto tariria. Na Kariba Public na tumbura wa dini ya Nkondi Tharaka South Sub County araba keria bombite kutheria ati kiumigi kuthira kingi bia sima biombete kuyanga ntere ino tumbura bugite no wati bonene mono kiri ana basukuru barabo umite cukuru bakoya bakiwatanganga nkunju ino mwera ikingi bithatu bikogwa kogu with the immediate effect ibaye non to bwa risk ya na baba bakuma cukuru na aturi baba rentora batikaye kuringithia waya ino itherie no mbe tutetheria gwikira permanent solution no to bwa icieno yombete ko ye Tharaka constituency kwa itarera aya Tharaka stima cha Tharaka cia uwa mpio ichioraga na itukaraga gitarera atutena stima especially tio gutukuruta biashara chikwenda mwanki baba kotha welding na baba ngibakotha wiringi chikwenda mianki automatically biashara chewi chikuyaga kogu to kwenda a permanent solution no to bantu beto Tharaka bombe kwithirwa bakinenkero mianki reliable na nikingo tumba gukara bwega wagaki wikingibi bakitheria iturega ta mutamburi na gucenjera ngire kajirwa stima nteri no gutwikaga mwindu mutheri ne gitare ambura stima chiora tigota yuthi tukaya wera nya werera turuta chinyosi kana nya welding watwika tutiendelea na wera inya igitanieru chikara chikiora mono chomba kora kinya kiumia ke mara tutije kingiye tambe ya waye na thina nataka gokungantora ya babure kitumbura wanantera cia cinge kuma tole matwero kebonga kanguto kunda stima chiora mono le kurete itie mwanki niko koka na ike tonto ndi barutite mbito kire mujumbo wa Tharaka gitonga murugara gutigira na kuthongira Antonio bo ana endio guro ko tongangaga ro itokorokania ro itongangaga kwagu gitonga murugara turaithirie muno abo bolo dabo ya boto thondekere stima antu baba stima inkoromba thirikari ya Tharaka constituency etongorerete mu MP wetu gitonga murugara ombe guturaithiria thina twetha twinio ya stima wito kuria mujumbe wetu na haraka muno aombe ku command institution ndia ciagirite guchokia stima na nikingo ciomba guchokia bura kwagirite na nikingo tumba kwithirwa turi safe ta turi batumbura na maeneo mamangi Tharaka
Enkiripotera Weru TV kuma Nteto cia Tharaka Peter wa Paul ogwa kabithe. Muntubuka omwe kuma Nteto cia Chuka wa miaka 84 na kugambira kamugunda ga pointi 25 maria kwithirwa makugambira na mubisi wawe uria kuga na kwenda gutunya gasusu kawe. Muntubuka uyu ariuga enderie mwari wawe kamugunda kuma miaka 18 ikerukite uria nawe watigire gasusu kawe mbere akua na da inogu mubisi uyu wawe arienda gusuna gasusu gaka mugunda uyu. Muntu mukoyo ariuga nendirie miti yawe nikenda kugambira mugunda uyu na acinda igamba endetha inogu mubisi uyu wawe uria ni askari ethirwa gicokia igamba riri riko. Nitabura tukwirwa ni Samuel Gaishima. Kuringana na Merisha Mbaka ora imu biashara wa rejareja muji wa Chuka na mwaria wa manto makonie chiacha mathina make mambirie mwanka wa 2007 rira mwari wake Lilian Karauki akwire. Karauki nwe amumenyagira bari na kare gake mwende wa mwamba kara agatigire ujue akithi kuruta wira Nairobi. Arankuruki akuga Karauki na mutumagira mbia cha kumugurira munda aranyuma ya Karauki gukua akuga irio nkujanio ya mberia ya mundojo gatika gake Bantoni akarika mwari wake na Alex Kenywa oraindhaka yake Kenywa akiuga noe mwene mundojo. Ariuga ibagambanite na ndhaka eno yake kotini ya Chuka aramuthia koti igitete ati mundojo no akaujue gaka mwende wa mwamba. Mwaronu akwa agikua ni ambirire kana kau kawe gatikare thina ndimwo na ngangana na kuruta mbeca cia mawakiri riu nyoka ni muthirire gutigi ngotore ndi nakio mwana onu ri na kirikaniro kiugaga mwana nate ngina nethere nikenda ongererwa matuku ri kari mwana wa muthemba uriku wanoketho wani na menyaga mwana onu nibu agacioka kuntheni ogu nyoka ndacaga kumwita nkauga ninza kwene thirikari ni mwitite nontu amauntu mau monthe anduthirite agatuma nkagwa na ntiria kana nyua agatuma nkalwala mulimo wa gucamuka ndamu ngacioka nkalwala mulimo wa sukari nontu wawe. Kieba giake ndi iburanda keno yake ichoketi appeal koti nene nyuma ya chuchujo kwendia kira gintu ari nakyo irio mitira yari mundani uju akiria wakili ora amutethete uchinde gambariru kotini ya rungu. Indi ariuga atirira mainyama kuthimbere na gambarire na ari makaka uju egakatigwa gatari na uturo. Igambare aye koti lile na mbia nyenge muno cia kuruta na niyo nte na mbeca unde ni kolomba antu mawendi mwega mamonere mbia inu nikenda nyombe kuthie gambani riu ende ni mbice ngai aribo ana bau bange ngai no kuntethia ni natobore. Nkuruki chochojo ariuga ndhaka enu yake ni ajokirie utonga bunthe bura mwaregina atigite irio mbia iraciari banki chiringi 800 na nkari. Into ikuma Nairobi nonto ni kumwana mware akwirire ni aukirie gitanda kia na materesi ciere na materesi nene muno aukia aregana cio na gite wanangariera nyina agurite uyu Alex Kenywa gicunge ni endirie ni athire Nairobi endia na meneretie ndhaka enu yake nuntu bwa Kenyamara giki akuga na kubaraithia amwe na kumurera mwanka andikwa askari akiuragia thirikari imwe wakili wa ukandana noe kotini nene alatolaga ari mwandike wirani wa thirikari na ari koburo wa AP na muka wa wararutaga wira kathunguthe ari nasi na nikamarari taire wanebetolo station ya inayo kangutu riu kwogu ni kuthenia kaire tugaka kwenda gukathenia buri nywana ngutu tethia tethagia wana shiringi ya wogu ntiambataga na ambirire kwa we ntigakinye na ntikinyaga ku. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka egamba ng'ombe mbito wa Samuel Gaishima. Ruga tuonekanya konogo kabanini utakathino kuningushoka na Nteto nkuruki. Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
kuma guciaro kaga kenge kaije keneja Weru TV itithiruto twikura na gutambaja rungu ni untu bwako bwo mutegeri wetu irenjire mwe gutigira itukugukinyira go mutegeri na njira cionde na ndeno wone Weru TV kiri signet na pang free to air StarTimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nande turikiri DSTV channel 368 ibwega ni untu bwo gututikia Weru TV rumuri rwa Ameru. Nandi no wikire ntumirie kuya muchemanio kiatho kana ntu bagitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cha masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Warengi nkugwate ugeni na kiri micetho riu anene ma micetho ya FKF ni makurukithiritwe kiri mitaratara mwanya ya utungata wa mubira wa maguru nikenda mamenya buria wira urutagwa momwe mauntu mama akia mama mathomete ni bamwe na mwatho ma mubira wa maguru na nkinyagia buria muntu atibaterie kuthungira muntu mara abaterie kuthungiria mauntu ni maria makamuretera athina ndani muntu baria meritwe ni munene wa FKF. Ono batukurekeria Nteto cia Weru Thaa Mugwanja ni wega nuntu akona kanya na kurumira Nteto cietu Nteto ciengino na cia kinya thaa 1:30 kiogoro nkwendere muthenyo mwega mbitagwa Christine Wanjeru.